Oh yeah. Yeah. Reure. Yuda Gatitu. Neke kajuda. He's a man between a rock and a hard place. The hard place. Or between a rock and my mahio. Yes. Between Kitmikai and Lokanam. You got to call Korea with Kitmikai. Yes. Very popular rock. You call it Yes. I have seen it. I also read about it in The River and the Source by Margaret Gola. Ito Kitmikai. Yes. He can get away. Mamude boss yo. What happened, did it? Ni atu gata kia maine ya thuri kai hoero. Yes. And America gweka thoko ya kugura tairo. Yes. Oh ni marekera kanitha tairo. Na ni andu arĩa makometeketie atiriri indo iria njega cioneka gichuka. Indo iria njega cioneka aku Nairobi. Kugaya no Nairobi batiteketie gwe kundu kungi kingioneka kingiagira Nairobi gutire. Yes. Wa kuria Kariara. Kariara is where Kuro kuria mukulubaini. Yes. Ni aragitumitwo kiama ya kanitha eto mbeca ni ciacokaniriirio arone kiria mbeca icio cingiamba gwika atia cingiamba kugura aratumwo guku Nairobi arayuka nginya no mundu wanjagie Nairobi matukaini tondu arayuka ha kenjambe no turi ni he duka nyingi muno cio hindi riu guku nikuo gicukiro kinene gia ceramics. Yes. Cio hindi nae kwi waitu teno ihaje gwitwo Diamond. Yes. Ndio aragiuka na ndue ukiiguo ni 20k Nairobi gatagati. Yes. Achuka tirumu. Yes. Ariga kagu negba tondu mbeca itikire bari thibica ndo matikuwa mbeca keu bado matikuwa mbeca nyingi bari. Yes. Ni undu wa security kinya ari otondu wapata wa kimwiri mundu athiete thabari ndaihuri ni wamba gwetha handu gikatia ngirugama. Yes. Na Nairobi aria mamiri kuma teneri mikawa ya irio ri ni ri process ya kuyo handu ngithie etiano ya kiro kia iguru kiwango gia kawaida ri. Yes. They have a process. There's a procedural bureaucracy. Ugikona kindu gito as basic as a toilet. Shafio ngikauma hari account-ini. Yes. Na mundu ucio becura ni kana hi wanaria hau kana in the future no uriha. Na no ako dismiss yo ne weri. You are an abuse to their facility. Yes. You are taking advantage of their hospitality. So mostly they I don't remember yakodu kuria ogi access the loose hatari ithweri nyingi na cioria itare maguru ni kirabu. Na kirabu nakio kienda you maintain a straight face. Ukarole mood. Wewe enda. Wewe uende nikata usitake kujua. Ona wasi monisho tukamwaririe. Othio thiete nginya ha. Kuria. Maita maige korona ku muico. Wewe othio thiete. Urikie nau. Naume. Riu yu Gatitu ri. Arakiugona aria githomo-ini ri. Maundu mamwe mbataraga ugi wake. Muciarire. Wana ihenya. Iwambe ya hiyo. Athie guthite handu we oronia handikitwo ba endistura Nairobi ya kianda we ifata ria githie to ugithie ladies na agichomo. No gents. No it's gents. Ukamusha jenda we chola kanuna it's gents ni mwana wa kings na ndanathi cia goro oku kwandikitwo wanaume na wanawake
Undu nako kwena ati wanaume na wanawake. Yes. Haya, fatane ni akihingia ifatari yake. Ni kundu ruend. Takwa nikizo siteme mate kwa sink. Ndukona maundu mau ati Kilimanjaro. Agithie innocently. Kimaliza. Olere arauma re. Aya timia ria kariara. Rugongo rwa kwao. Na wajukere. Na nyina muchoki. Yes. Marakafana. Olili arashamoka bar and restaurant. Yes. Yeah. Na wale wana mafata maona Nairobi. Yes. Gatitu. UDRC. Iwage ize kaize ajoani. Demwa. Ona hivyo totile oruwe. Kona wako gechuka. Ndio kitu dinaivatai. Madakota achuka. Akiwa dete isi andu hariku. Andu haha. Nwage teitheka. Andu haria araingirire ri. Ni achukagirwo maundu matari mega. To nyui wa njohi. O to njohi theri. Ni dukanu na mehia mangi. Mehia mangi class 5. Ano ya ndo tau hamenyago ni andu othe. To njohi theri. Akirwo Aya. Na ule atu akiamba twarigwo gaze icio wake haruruka umaku. Turafuta muthemba ucio tuothe wamba kwambata andu na finishing point. Te asinda ihu. Wakinya haria. Okay, you na left. Keep left. Aya. Na ithio twagethie ri. Twina mutumia omwe witu rokite guku kwa mukira origitani. Tukione ari atarie. Riu we wakiona uri okuona ni ugutwe. Ni ugutwira. Yes. Agatitu tatwe kuri undu. Ayo kijambe zina leka video shopping yake. Kiraza na chairman wa kanitha. Yes. Na kindu agaikia bica. Marakire kanira iyo ni njaga. Kale iyo ni njaga ni guthakaria ihoero ritu. Ayo arone tondu wari. Ni gicagi ningi ta iyo itie ihoero ri. Ni ihoero ritikirigagirio mundu. Nema. Kurorwo rangi ni undu wa ndo. Ni undu wa ndoro. Ukitora cia ho ici tondu ibutange ki. Ni igutanga na thambia. Yes. Kenda ta irungi ungiitiriria what do you call sawdust? Dubo. Mura. No hatu ithere. Yes. Akira tairo ke. Akiwa oe tairo haha. Na ciekirwo lori. Nigetha citwarwo nginya kuria Kariana Mukuruwe-ini. Uhoro urakunukite kuria gicagi mbere ndaya. Mundu ria mutumite ri hebia enyurire athie meago ya muhuro wake wariwa Nairobi yake anda nyonirwo ne kanyoni akiuma handu hatetainio na andu maratanya muoyo kuringana na muyo acoro muyu wa chorori oretha ite Aruga mundu ucio akiuma handu hau ni aroneka akiria auma kuwira kuu ti kindu gitanitio no horo uyu mwega akiwaradi echagire aiwa horo ucio ri araitwiria ni ana menagu arametwo gwake he undu gweta kwamba guceria tondu hende to kiogome hende to inyagitio guku na ni kiogometio tutikiendaga maundu ta makio ndakiuga ndimwite aleto uyu
aya ni atimia aria turachemanirie nao tondu turaruta muigwana ke na mahira kwiragwo njuguma atite muti iguru haturagwo na ke neke negwenda guceria na njuge gitikire handu ndatonyire ndina ibata ria mwiri wa gubutha giumorokai gichemania nariku naya na tondu nao ni atuaniri Cira mega turi ndeto iria kirachokire guka guku ni ati ni ndari gitumiro kiango mana wihia ni munjue miaka yakwa yothe ndabatizirio na maĩ maingĩ nĩ njũĩ ngũrani ya meya na gwĩka wega ũira wakwa nĩ ndũgamĩtie tumia arĩa rĩ rĩu ndũgũ itũ Gatitu-rĩ ndutagwĩtĩkĩra to ithuĩ tũkĩrĩ agendi atũgetĩkia ũhoro ũyũ mwega ndũgũtwaka na irio cianda tũriganĩrwo atĩ nĩ ũrarĩ kũndũ gũtarĩ gwĩtĩkĩrĩku wĩta mũthomi mũgĩ nĩ ũbatiĩ ũmenye Nairobi ũrĩa ĩtariĩ na ũkĩrĩ mũthomu nĩ ũtũigagĩra riboti nĩ ũramenyete ũrĩa andũ au handĩkĩtwo nĩ wega mũndũ agĩthiĩ Nairobi nĩ akuaga change ũkaingĩra gĩa kanjũ no kauma ũgathiĩ maku nĩ kũũthĩire ũndũ ũrĩa tũtekĩrĩire mũkonde no tũrĩkĩrĩ andũ mena meciria maitũ nĩ kũũthĩire ũgĩtwara kũu nĩ ũramenyaga ũrĩa ũrenda hihi kauga kamũragũrũka nĩ ũkũigua nĩ wakĩrũria mata ona ngoma njũru ciĩragwo atĩrĩrĩ nĩ cirũaga ikiuma titwe kĩgeri-inĩ ona korwo rakĩingĩrĩte irabu ici ingĩ tũciũĩ nene-rĩ citarĩ maũndũ mangĩ-rĩ hihi ũndũ ũcio nĩ tũngĩraũrora na mbica ingĩ kũndũ kũu ratonyete nĩ tũĩ andũ aingĩ a rũgongo rũrũ mananyagĩria mbeca ciao kũiga Cira ona nĩ mwathani ũracokire gũtigia cia tairo tondũ history ĩrĩa ĩkuo andũ matonya kũu na mbia matiĩkaga atĩa matiumaga nacio Gatitu Gatitu no weciria aracirithio ona gũtuĩka tiga rĩu aya maracinĩrĩra Cira rĩ arĩa angĩ nĩ mamwe kuma tene nĩ marauga Gatitu ndangĩka ũguo mĩaka ĩrĩa tũmũĩ rĩ na Gatitu to mwanake atĩ nĩ egũkurwo akirĩrĩrie Yes. You see, it is ordinary for people kulira waya. I think it is even our culture. Kulira kana bearing. Yes. I think kaundu kau kari unduine witu in an informal way. Ona muini wa rĩmbo inire atĩrĩ. Yes. Rĩrĩa rĩrĩ ũgaikara totari. Yes. Tũgĩchoose kwa kũigua haha. Wĩna cio wĩikare ta wĩna kĩ? Tori. Yes. No ngĩona mũndũ wĩyataga ũrĩa sawa rĩ akorwo akĩetha steam nĩwĩiguaga mũndũ wĩna matatũ inyanya bara akiuga kũndũ kũu nĩ kũũmĩte kũndũ nĩ kũritũ ũrĩa mwena citũringe tondũ kũndũ gũkũ nĩ gũikaru ũru twakũgeria mani na hĩndĩ ena buco mahewa kenda ciothe ciĩ wĩra ena firimbi nation ĩtahana na nyamũ ciĩ wĩra moyare rĩu iya nĩ mũthaka rĩ family yao rĩ the larger family mamwĩ ta mũrĩri mũno nĩ kwĩ andũ arĩri we yes na nĩ eragwo we nawe nĩ ũrĩraga mũno nake nĩ mũrĩri Beringi woma na ti maithori
Kwagĩa kaũndũ karacangwo ndagagotwo ndware gaihoto nĩ mũramenya ũrĩa gũikarĩte ũru yes watuĩka kaũndũ kau gũcanganwo mũndũ ngiri akagwo nĩ mwĩtagia andũ mbia nyingĩ mũno ngiri please admin I propose 300 pesa watu wanaweza phone at least usisukume watu sana unajua si wote wako na hiyo ugufu na uwezo yes but Ian his day of reckoning came you see mutumia wake oi kuria rutaga wira kwa mocha inari ari ha ngiri 22 na siga yari he mari maciteihuragia maigano mabataro itihingagia mothe yes ona kwa rugongori ni wakoragwe front line ya basari yes woka ne harambe uthie thoko athiaga woka ne maundu ma family uthie andu arutaga now the devil and his batoon ni mara muire kumwaneka king'ang'a-ini wega you see tari guku twandikagwo ri you have to give an invoice yes you heane invoice nigetha wika atia nigetha urihwo riu kuria Ian kandikitwo ri ona kuri mageka atia ni makeanaga invoice yes nigetha mundu akiriho na thiko ici gutikire invoices what you call this physical you send them on an email or they on groups or whatever yes riu Ian ni andu karakabushirwo ka the family yes karanyitwo kumbacu agituma invoice kararirikanie gaikemba handu kararirikana date-ini ya gutuma ikoragwo tariki cigana tariki cio cia gutuma aya yes akara na karatuma na haria karacungeire kanyuari ayukira ri karakorie message WhatsApp chat yes kwira unread karakorie 800 unread messages karora ando tatue dioguo na ni family maramwita gitonga chairman munene mwene indo sonko ay buro basu you see Ian ri karahingicithania invoice yako karatuma grupu ya family yes handu ha gutuma wira-ini yes karatuma the Geshules great family akianirira miatu how do you hawk ini horori Deku ririkana tukwiria twina mbeca rakigwa riu Ian ndomereri ekuria gwa the Geshules family great family ona to family ni great tukanite tucukuru yes na group itawatia na mundu andika about kana yandika what about group yes but when we come together great things happen the group description yes oroyo hire wale mwale ri ni ate Ian oyo mutumia wake oya ri ha ngiri 22 o mweri ile itagaikaga ri cieherio mabataro matigaine ri aratumire invoice ya ngiri 200 ma 37 after tax ali auru guru wa family guru fuini oguo wandika we ai daktari wakili consultant dorovea entrepreneur cartel cabal do that too yes
Na hau ni hatachitwo nginya terms and conditions. Akandikwo ira expire 2027. Yes. The contract. Yeah. No mucie wale hago bao na igiri. Bao na igiri. Na ndakwira tuma nginya ndora mataragia ngurubu ini. Yes. Maria in a big way. Marahuke. Wazito. Kumbe tunaishi huku na mabankrola. Oh mazi. Pero nginya wahetwo giturwa ukirega. Yes. Okora mama anyuri okora murevi andike atiriri. Ata mucie wetu halipagu hivyo. Ukisaganya mababa zako wandogo watatu, msahara sao hasijafika hivyo. Kijana uko na pesa. Kaa kwege. Na vijana wa siku hizi ni kama wanalipwa vizuri, wakati setu kasi ya mbalambala hii kwa inalipa hivyo. Kata wanyuna yake uria weta kuna dispute ciothe because she's very loud. Kagatiri. Maria mothe mekagirwo nduma-ini. King'ang'a-ini. Twi hamwe andu a nyumba. The worst part neamuka mukare uri muteteri wake wakiri wake munene ni nyina wa Iani kuri iguruka oitha mukaguo mbeca wiki atia nacio aya mundu rumerera kuithira kindu Iani twa nginya ihiga ria ng'ombe ria gucuna ya maito ria faito joto wina mbeca ici ciothe uiya wakwa yenda muitha waguo ngimurera no na baregire manama nginya kurihira mwari wa nyukwa kigeranio oi ati mwanwari wa mwari wa nyukwa akirua guku ndungiruta kindu munene uyu thoguo anarego mbeca icio kuma guciarwo gwake ona tugiaka nyumba ino tumurereire ri ona horo twenda kurigeria sifo ndakaigue tone kuthiri ndakinyirio musara ucio ya nini karali golu ka left group ne afati ya be left. Yes. Ohorosio wabe ohorere mukawete aratemira kwa moca inocio akimwira muthuri ri ni ahithiire family white muno tondu akiuga ciake ni 22 ri 237 ici ri niona he meri me kindu iguru meri ma 10 mathiaga ku auga ni megukinyirwo and you see that is hard evidence. Very hard evidence. Ocio ni undu utangiruga ona ngithigoti is addressed to Media Max Network. Ocio ni biacara iri kwingi muhuraga na mukwandiki asa mundu njoyagira mbeca ku mugikira kandarathi nake ukamwera mbia to ni mwana ito ni mwana indo igutara togoragia laini ne abasari ne togoragia na kulira waya ende ya Christmas karuta ngiri maisa ngara Christmas party na gegesagi kanyuga munyangati na wekira thondwe so ya kamera zi icio akire mbeca ngigura mugundo mwe ino tangatho guku ni ya Ngoni na Kiengei we na iga na hihi asa cio tio gwando ne merete ukunene hiyo ndo nginya ndo tari munene atiriri hiani hedo ni ufatie kumbira na mbeca ta icio asa tu ni tobeza nginya ndare homa overtime makuma last year ciana cia muci wanyu ni cia kurwara njika
Mekira maguta mango kuna ithagu. Ndugiconoka. Ekawe mukoro niwe. Alipatikana. Alianikwo. Oko maige mena na girathani-ini. Yes. Na ukirocia anageria ngai kiumba ngai kiumbuka ki. Ciathanaga ikigwa. Yes. Ikiumbuka itikoragwo hamwe. Yes. Gutire kindu kire haha thigi ta kindu gito free bees. Yes. Free bees re. Eta besa cia campaign. Besa icio ni haha nginya kara. Ne ciumaga kara. Andu maturainie miaka yothe. Ugakunjirwo kanyamu ukaumira bara. Yes. Very bitter exchange. Na nginya karehe rumena rugutura mudo. Yes. Now kuria didn't Kimathi University re. Kuria Nyeri. Yes. The president was there just the other day. His Excellency the President had paid them a fair seat. Yes. Kuria didn't Kimathi University of Technology. Na ekiuga tondu ni akenari nyuria make munyito geni the students ni kumaikia kanyamu mamenyore megwika ki megwibanga. Yes. O ni acokire wa thutha akiruta rucangi ni ngiri ni mita ni ngurigo ni ngerigo uria rucangi rungiunano institution ngiri ni gikingi rucangi ni mita. Yes. Rucangi tiro ihuti ayegiwa kwa sababu sasa nimekuja hapa my friends, nataka niwapatie 1 million. Unajua vile mutapanga? Yes. Oroji raburara hewa ari mwari. Na tondu we are in the new world order. Na democracy is well-being nirekirirwo muno. The students body marakiuga atiriri uria mangikari the students welfare authority nimeke kindu gito public participation kuoywo woni wa muingi. Yes. Tone kurage gwigwikire undertones ko ile mita iliwachua na orezo. Na alisema ni yetu. Na hiyo mita mali iko hatujui kama imemanchiwa. Kama iko baroda tuchezewe. Siati nini? Ivo Prezo aliacha maziwa. Pika nini ya Generation Z. Meta besha maziwa. Ile maziwa. Ile maziwa iliachwa na orezo. Tunataka tujue ni ya. Ni aje. Juasa wako huko juu tunawanauo. Idoma kujulirwo iria matigairwo ni muthamaki. Of course, the students' welfare, I think they're very shrewd. We have to give it up to them. Dedan Kenya Kimathi. They decided to do a public participation. Maraki break into the leap proposals. Maraki Wabere diary. Who is our? Yes. Of course, now when I give you the three, on our way, you will make your decision very quickly. Better Korage to a besa isiri. Ugui hana see million mweri alutwa yani maunanero o modo siake. Yes. Number 2 gothonde ko luncheon. Yes. Number 3 luncheon ni kuwa tamarugero oguo marugero kugiere udia kugiendia bash hau no hage cioria. Yes. Na by that besa ici ciaroketwo kuri students bursary. Mambo ni magapi? Mambo ni matatu kuringana maumirira makura guku Dedan Kimathi University of Technology re
kura ya maoni eko kura ya maoni nirendekithirie guteanirio uhoro ucio wa gwikia mbeca icio basari kana guthondekerwo ndia marauga ndia matikwenda marahitukia na gicunjĩ kia 50 nemwe harĩ 100 mbeca icio o mundu aunirwo ciake mundu akanywo ciake yes ebange mundu ni aneo kiria gigiake mtu adungwe maziwa yake ajipange si ati nini mtu ajengwe ya mundu anegero ciake ajita na moko yes wa kuria ri pursuant to popular vote by students the Students Welfare Authority iraki oyukia the decision of them woni wa majority yes the majority had their way and the minority had their say yes but the way is always better than it says sometimes besejo cia kiroma thafuri kura tuike kuria rutu they are around 5,000 plus they know institution yeo kura tuike besejo cia kiroma thafuri o murutwo ni arerwo agoka na kibande giake gia thukuru na kia bururi muthenya wa tariki 9 ndugwokirwo ukinyu tariki 9 ni umuthi oki arumete kibande giake gia thukuru na gia bururi akonjororwo ciringi engenangi 180 mita ya gayo yes irokire o murutwo Kenya shillings 180 ni wega mugathi akimenye mbeca ciake ni cineanirwo na waragania muno na iravire gwikirwo public participation yes na is a model of government tondu waragania unaguo ri is rarer than rare yes tondu twe gukundu ungiraiguire kura ici ciaiwo kutuike mbeca ici ku organize luncheon ciromwo mau matatu mambe mehere wega hatari he kiondu kogoro tutota twa mwara tondu tutu kuonekana twi tuingi na ndegu imwe na kangi kanini na kuingihio ndengu na kamande mbeca ithire ndegwa engauro ne nyagio social media ahewa bia morio wondi wao yes maraugire nyamu ciunanwo ne ciuna no tutirenda basi icio akajue cia gukuaku ila mtu ajengwe maziwa yake nayo siati nini na sitafadhali tujengwe na wanuite hizi bado hareo maraugire yes abu inaingia na kweli duko wangapi na usihesabu wale watu walidifaa watu wamedifaa awaka kwa hii nini tire listi ini zinamuoka ngapi waneite zinaweza tujengwe ni mundu akirume kibande gia thukuru yes na gia thirikari na gweciria that whole operation ri tikaundu kanini gweciria no maramukira mundu wanuite ni murakiurio yes no hari still a catch so makirutete these what do you call this the memo internal memo rutetwo ri ne yugete aturete ukorwo oete mbeca ciake gukinya Friday 19th mbeca icio ni geikio basa eto mundu no aikorwo away for whatever reason na ne entitled kuri wanu weite yes koguo muthi me uthia marumite kibande gia bururi na gia thukuru
Yoge korotete kimwe. How do you know how leadership loopholes? Kuna ndo mateaga ifandi. Especially this young generation ni ate ifandi muno. Nimekurokete hali ariri. Gwezia bodire hakuwe kwandikithia nyamu etagwo riri. Abstract. Kana Huduma Center. But you know this reflects society. Yes. Yes. Ado ni manihaga na makangotha maigwete mbeca irarutirwo he undu irenda gwikwo ona ngurubu ado ni mangothaga bia ciarutirwo mita. Yes. Turia igana ngurubu. Turia igana mundu ni anewo ciake munene kiria kumura atiri mbeca iciri tukigura cia tigana na macia mau magiko oguo niguo mubanga mugeka atia mugatuia. Yes. Mundu ni twaruo raini mundu akanjirwo ciake because this country has slowly lost the element of trust towards each other. Yes. Mono. Tutingihokera mundu ona mwandika andu bia cito tweke atia tuneo koje mangeigua ati office yo utaroneka na ni aragurire ngari bia ne igaya no cigirirwo metha-ini nigwetio special age ona mugondo cio muragurite ni wendio tuneo to ni muigua tata itwe racenjirie kidogo ni wendio tuneo indo. Yes. No, our children here at the university are a replica of society. Ogo nigo society hana. They're a reflection of what we are. Hana nega mena structures yati kwina ginya horo wa gwika public participation. Yes. We kono to cietagia ya fujo. And we have seen pyramid schemes, scams. Yes. Leo amara ugiria trade. They will rise above that. Mundu akojoro igana ria kiria mirongo igana. Enana. Yes. Ndeu horo cio niguo rathie na mbere kuria ndendania kimathi no marathi mamukite mundu anuite ciake a invest uri arenda na ni thutha wa guprove we murutwo kou. Yes. No proof we mu Kenya no koro hi no matigweta ya ira oira de ifande ciere ito no ne mundu akauga ati ngaka kuoya kalungu wakwa wewe uhariwe ngeire ithe mumuciari kana mumuciari atuetwo awa ndemutuete awa wina kibande giaku ndina giakwa rehe iki na niki maritwa manyu matarahanana ni acenjeirio riake ni undu wa githomo ya kanitha. Oh, we do not trust each other. And that's the way it is. And it is what it is. Hapana tupewe kila mtu mulaya. Nati nini siati nini no baba university body tano mageria mogomie no marehe ginya fujo tareja we icio no tiume bara. Yes. No mothe makira ini korea kwa students warfare ade dan kimathi mundu akonjurirwo ciake igana rimwe ria 80 ya ciane hani one president koguo ni wega mugathe akimenye mbeca ciake ni ikinyeire kau aria hete o murutwo Like you kwenda coke kuo maibaiberie kidogo wanuite cio no ni tando sikirite ndoro imwe ona kidogo Ndete na mbeca turakuhe haha ngiri 300 na panulu wa inaina arauga na kwa ori korea karatinari the second lady ni atigite matatu ni harakinyite handu marauga riri cire wondegwa na maracirumanga we ciare makugaika toru moni eri ciaga ayo ori ni mundu ciringi kindu 30 ndiri na migaire watarirwo cingigura ng'ombe cigana nyamu ikiamba ikiarwo ci muoyo ti cie nyama iparendwo cie muoyo citunywo ki mitwe mukionaga
Maraugire that there is that it is an actual story that was told in the Bible. The one that actually epitomizes the Solomonic wisdom. Haria hokire atumia makiuga o mundu mwana niki makiuga mundu mwana ne wake. Yes. Suleiman akiuga atiri mwana kia turanio ishereke igire o mundu ane ogicerege yake. Yes. But of course the Solomonic wisdom was emanated there. Tado he mutumia ogire mwana yake atia mwana daga se holo ichere igire akira andu ake mwana ne wao. No aya ndenda ngiva university maraguria atiri nia uranio mundu aneyo gicunje giake inoke nakio no horo wa kunyitithanio cha Pana. Well, it is also wisdom one way or the other. But remember when you're dealing with the multitude and the opinions of the public, no more call the road. Yes. Yes. Eja thiugire ni makoro o mundu akue bauni. Ni ana yo meriri. Otiga kumakuhana seji. Kana mukanyitithania andu 18. Andu 10 na megaira ni kurito. Andu 18 amuro no aro ari anyitithania no. Cha. Kwa hiyo group. Pana si hawa. Ni moya ine. Mundu no kabage kuwe bauni. Yes. Anegero anu weita ciake. Ono mere maku ne ane kiba. Kibao. Mutikagi anire seji. Ono ane kiburu. Bali ndaki menya kiburu ne gitu. Bali wa jado eburu. No akumenya. Odigo si ane akora no ti abauni. No ti abauni athirete gatene we. Ni eta o blue. Blue yale ya blue. Nicheze blue mbili. Oyo gekoini. Yes. Akoda. No ti ya kibao. Yale iro yale ya green. Yale ya green. No ne ya gukunyara riu. Gweciria handu ha no ti ya kibao ho iro ni pepte. Yes. Ne kwari ya ngori iyo ni ya marika ma Thuiti. Ngori ni ya tene. Ya tondo yale ya jomo. Kwende cia rutitwo Central Bank ne gisakuletwo. Turi wagima. Na hindi yo noti yari nene. Yes. Hindi yo marika ma noti cia 10 na 20. Yes. Noti in terms of size yari nene. It was a big not the denomination itself, the size of the paper. Yes. Ita muthi. Yani kwari ginya shiringi ya ruvia. Iyo ti andu aingi mamiui. Ne wacoka thutha kuraihu kimiaka. There was a 2 shilling coin. Ne etagwo ki? Ruvia. Yes. Shiringi kire okuo. Ona utuika thiko ici riu woronagĩrio supermarket na Thuiti. Ne mwana ne supermarket na Thuiti ingiri. Yona kana ni makoya uguo. Matingioya. Na magĩtũneaga nĩkĩ? They can't. Now go there with sweet. Matikoya. Demane 987 ngurete kindu kia ngiri. Ajira hazia tosha. Ndimwigire turafiko igiri. Demwira ule mtu atakuwa hana change. Umpe hizo. Matingioya. They can't. No, I'll try. Omage tunea niki. Nego substitute. Tani mamako ya ginya Thuiti tali ritwa. Otangimenya ginya ithondeke irwoko. Kana matige kuna ekirea na ri Thuiti. Iyo ni mbeca nyinga ingi. Ada kura makuru magira. Na siga wa kasia. Yes. Alumiro Thuiti. Muno citikira cia ciringi 4. Ni 4. Tondu ithano rikireho. Yes. No na kura icio matiko ya kana guarantee you that. No, gathi ko kwanja ginya na kamera. Ngesi munanipeaga sweetie. Juke guys. Guys Leon Koafa. I want to do a social experiment guys. Nenda super. Tanunua kitu ya 500 and na 496. Alafu niwape sweetie 4 guys. Niona kama watachukua. Ndio meta na ole meta supervise. Soy Juan.
Hivi sasa itabidi uende pale customer care. Uongee. Cira wakule. Escalator to another desk. Yes. And create what do you call this? Ekiodu. Scene. Yes. Niokone, niogwetekirika. Niokoro etukusamea. Hau no hongemenya ni kuliriri. TNC. Yes. Kwa supermarket. Terms and conditions. We accept cash or mobile money. You see, they will tell you one. We do not know the origin of your sweets. Are they bureau standard? China mohori wa KEBS. Ugikora certification ya KEBS. Ushoke ulia tiriri. Yes. They ni wa supply ya supermarket tiriri. Yes. Are you listed? Are you listed? What is the batch number? What is the batch number of this product? And so that we can read the barcode and know if it is legitimate stock or a homemade remedy. Riu no makategori ine ya muguri. Riu we oka kategori ya supplier. Oka kategori ya supplier na ufatie kurumirira supplier one. Matho na mitaratara area. Protocol. Igitwo. Wabe wero uheo what do you call the LPO? We sasa hii kesi yote mnafanya shilingi 4. Si mnatupea maswiti. Mnakataa setu kwa nini? Because of why? Because of why? Na nimezinunua. Kwanza nilizinunua huku kwenyu. No ungehota go prove Thuiti cio raheirwo ku. Ucio yo muthiro ucio coki. You know, with a proper lawyer ukienda go cause trouble is unnecessary. No, that is looking for too much trouble. No, there are people who are like that. You come with a proper legal representation. Yes. O prove ati maeko ya Thuiti cio ira marako ire cieta legal tender. So wasicokia makwere cia depreciate ra. The same way. The same batch. Go no wetherera Cira. Wecio na mawakiri maria serious. They will not take up that nonsense. My lords, my client, if I might analogize, was given the so-called candies or sweets in common language as legal tender for his change. So your lordships, if you grant me leverage, I am presenting to this sitting and the bench that what my client presented to the supermarket back is legal tender. Gacira kau nĩ kega mũno ke ngathĩti-inĩ. It's a very good story to read. Wakiri supermarket yakiuga atĩrĩrĩ, my lords, the maxim of the law and the spirit for that matter has always been de minimis non curat lex. Little things that the law knows no cure for. You know, that is what the de minimis law is. And I was engaged as much. And PLO Lumumba near invoke those you call the Supreme Court. The de minimis law you are treated. He maodo manini mono. Manini. Mako no giawa. Tera igoti mahinda. Ito the de minimis law. Lewe yone age kuriga how. When I wakiri wako. My client here is a struggling hustler. We are here, my lords, because of the 4 shillings without which my client would not afford a packet of milk, my lords. We are here, my lords, because of the 4 shillings that this government cannot approve a budget of without your lordships. So 4 shillings is important, your lordships. No gitwara Cira wa ciringi nya. No, some people are troublemakers. Na wakiri ndorake mũrĩha ciringi nya. No kinya andu supermarket ikwe no tuthukirie ritu bai ke Kira karia mwaya na nĩ gwetherera Cira. Like